getting late. You don't call, so I'ma take my time now. Today, let's not waste any time. Let's get it. Ingxaki. Hey, nansi ingxaki. Semi-K. Semi-K. Remember the name. Let's go. Bantu yabuza uyo-ona sujonga bengithi sengiyakhona uyangephula thalile ngami ndiyililele i-evidence sebexoxa ngami bekhuluma ngami onongeke Jonga. Chris-Step akudlalwa ngayo. Chris-Step ngixelele. Akudrama pa. Kuyahanjwa qa. New artist. Apho Jesse kuthela. Awu. bengithi sengiyakhona uma undifakele enye imali ngathi ngolungisa ingalo zakho ke uyangephula thalile ngami sebexoxa ngami bekhuluma ngami onongeke Yabona lo mjida. Athi ngumawu unayo indawo kungathi faka abantu egaming. Or anabantu kanjani. Bathe khumbula Jesse to afika kubo. Andazi uhlale mhlawumbe uzohleli uzobhwapho something. Owathi kufika umawu. Yonke into yama grand. Ngokulo mjida. Awelo mjida. Yo, next sakho. yes yo-ona phendula umbulale Yabo gcwala i-vocalist abo Chris-Step. JLCJ, yeah, JLCJ. Yabona pa. uyangephula bengithi sengiyakhona uyangephula thalile ngami because zizawubashushu namhlanje uzawubhalwa sebexoxa ngami bekhuluma ngami onongeke Vele ngoma. Yo. uyangephula bengithi sengiyakhona uyangephula thalile ngami sebexoxa ngami Make sure you do subscribe and check more of Semi-K. Make sure you check the guy. bekhuluma ngami onongeke Even in a voice. Make sure you do the right thing. And comment. Wah, ayo ay trap. Inkinga. Ingxaki. Hey. Wah.